Ovde postoji samo jedna dilema. Program umerene desnice, Srpska napredna stranka, ili program levice, Socijalistička partija Srbije, PUPS, Jedinstvena Srbija. Ovi drugi, koji su van toga, kriju svoje programe u najdublje moguće pećine da ih niko ne pronađe, zato što ne smiju da vam kažu zašto se zalažu. Zalažu se za najcrnje moguće scenarije, otpuštanja radnika, izazivanje različitih konflikata i sukoba. To nije Srbija za koju se zalažemo. Mi se zalažemo za Srbiju socijalne pravde, Srbiju dogovora, Srbiju kompromisa i Srbiju koja će biti centar političke stabilnosti i mira na Balkanu i Evropi.